points, Jordan. Tabla, 2-all. 2-all. Ayan, tabla, 2-all. Yes, another 1 point, Jordan. 3-2, 3-2, Jordan. No! Oh, nag-betting na rin guys. Five minutes left sa ating first quarter. 3-2, Jordan. Number 30. Oh. Panon. Ayun, another 2 points, Jordan. Time out. 5-2 in favor po ti Jordan. 5-2 Jordan. 4 minutes and 50 seconds sa the first quarter. Panon. Mayat kuma. Ayun. 5-4. 1 point lead, Jordan. Number 2 ngayon, wala pa rin. Number 99 to number 3. Oh, wala pa rin. Naipit.
Nay. Another 2 points by Ilustrisimo. Change favor tayo. 5-6. 1 point lead. Kagumburan yon. Change favor ulit. 7-6. Jordan. 7-6. Jordan. Naala ni Ilustrisimo. Seven, 6, 1 point lead, Jordan. 3 minutes left sa ating first quarter. $99 to number 2. Number 2 to number 99. To number 3 sa 3. Yes! 6-10. 10-6. 10-6, Jordan. Nail. Number 7 to number 2. Number 3 ngayon to number 7. Yes, another 2 points, Jordan. 12-6. 12-6, Jordan. Rinmuar. Nay! Naalam na dyan. Islok, layos, islong to na dyan. Mulaala. Na-trap. Yes, another 2 points, Jordan. 14-6, Jordan. Yun, 3 points. 14-9. 14-9, Jordan. Another 2 points, Jordan. Another 2 points, Jordan. 9-18 in favor po to Jordan. Another 2 points met Kinagumburan. 11-18, Jordan. Kamu lebih kuat.
Another 2 points, Jordan. 11-20. Jordan. Last 20 seconds at the first quarter. Last 20 seconds. Yun, another 2 points, Jordan. Jordan. 11-22. Ayan, good dua. 11-22, Jordan. Ayan, second quarter na po tayo. Second quarter. Nakapsot si signal. Yeah, hello po Sir Roderick Lacuesta. Thank you for watching. 11:22 Jordan. 7 minutes and 20 sa ating second quarter. Ay, mahinang signal. Nag-low connection tayo. Low connection na mo to. Ayan, 13-28. 13-28 naging Jordan. 13-28 Jordan. 6 minutes and 12 sa ating second quarter.
Nagungburan, 30. Yes. 28-15, Jordan. 5 minutes and 40 seconds sa ating second quarter. Wow, nagmay giant shift. 17-28, Jordan. Pilar. No good sa press. Press, no block pa rin. Ayan, stolen ball. 30 ngayon, Restissimo, no good. La Cuesta, number 3. La Cuesta, oh! Fast break, another Illustrissimo, yes. 19-28. Jordan. No. Makababag mo lang natin Illustrissimo. 28-19. So, ayan, last 4 minutes left sa ating second quarter. 28-19 in favor po team Jordan. So, good sa tres. Ang ganito pala ang manon. 28-21, 7-point lead, Jordan. 11 ngayon. Illustrissimo. Sumabit. Kaya po dati mo nakababad na lahat pa dito. Manipod pa idi. Naglay pa yung 3 points dito. Hindi ay pagdaan mo din mo sumsumurot ko sa 3 points niyan. Oh! Second question on Oh, yeah.
Tanangin nyo mo kami na nagungburan. Na ako. Last 2 minutes left sa ating second quarter. 23-28. Jordan. Lima tilamang. Allah, puta na nga mabibi. Agsing-single ka mo ngamin. Awan sa iniskura no, tinaray latala. Day. Manon. Nakapamin ng dalang kasi dahil ka mo na kayo. Matimbong mo nga rin bulan kung kulam lang. Ano mo rin ilay ikula na mo na. Hindi na mo itutulungan. Una. Napang kumadidya. Igana na mo. Tawa mo gwardyana. Last 1 minute and 11 seconds sa ating second quarter. Same score, 23-28, Jordan. Nagado aya. Kanya-kanyang bulan, naman pinasal na. Yun, na naka-score. 23-30, Jordan. Tanangin nyo. Yun, 3 points by 11. 26-30, Jordan. 26-30, Jordan. End of the second quarter. 26-30, 4-point lead, Jordan.
Kanina pan-ari by Jayon. Ayan, third quarter po tayo. May 26-33 Jordan. May Kamatom. Number 3 gayon, wala pa rin. Ilar. Ilar ba yun? Awang coach na nga muna. Sabay lang talaga rin na coach. Mura mo na nagagisulo ng coach. Pag-swing kami na kasi dahil sabay lang ta. Dahil ito kanya-kanyang gameplay mo ta. Hindi mo mapapangalamin ni Bingbong yun. Ayan, 28-33 Jordan. Now for 30 na ipet, oh. Tanangom. Correct, tanang. Kasjaya, na tanang, nag-shoot. Dua lamangon, manon. 33-31, 2-point lead, Jordan. Kaya tinanay ang kanyang platform. Nagdadangan hindi dyan, isip damo na taga di damo. Magkita ka tikwas mo. Kaya na kumamahul na tagpapantay na mga dadakon. 4 minutes and 53 seconds sa ating third quarter. 33-31 Jordan. Kampay nga napig sa defense ni Jordan na open. Ne. 好了。
31-35, 4-point lead, Jordan. Stolen ball, number 11. Dapat ba lang ang shoot? Akong tanang na lang. Ang gas ko. Pinagpagahas-gapay nga. Nagkasting eh. Makaagaw-gapay mo. May sapay. Ya, tanangin nyo. 11, tanangom. Oh, tablakuman. Number 30. Rumwar. Again, yes, sir. Asket and a foul. 34-35, 1-point lead. Jordan. Ayan, pumimpintas sila ba, no? Three minutes and 37 sa ating third quarter. Yun, tabla. 35 all. Yeah, pumipintas si laban. Yun, change favor. 35-37. Nagungguran. Nagmaumaw datay kinapedan. Ilar. Oh. Ito yun na ni Pas. Hindi na pala yung pass break na dagos dito eh. Another 2 points. Ayan. 39-35. Nagungguran. Wala. 11. Yes, another 2 points. 39-37. 2-point lead. Nagungguran. Pumipintas laban. Wala sa tres. Ibia. Oh, Ibia to Jambol. Ayan, 1 minute and 47 seconds sa ating third quarter. 37-39 Jordan ay in favor of Nagungguran.
Gentlemen, 11 sa tres. Yes! 3 points. Ayan, 42-37. Nagungkuran. Kamukulan. 11 against 3. No good. Nakala iti Jordan. Tatak, tatak, tatak. Number 14 ngayon. Jordan to number 7. Number 7, sinaksak ang bola. Number 3. Number 99 sa 3. Yes, sir. Another 3 points. Number 99. Ayan, 40-42. Only 2-point lead. Nagungburan. Last 1 minute and 5 seconds sa ating third quarter. Pumimpintas si laban. Number 30-11. No good. Jordan ngayon. Number 7. Rumaragasa. Foul. Last 35 seconds sa ating third quarter. 40-42. 2-point lead na gungguran. Oh! Number 30. Foul. Last 17 yards. 17 seconds left sa third quarter. Ayan. Nakbabad si Ilustrisimo. Di pa nasuktan. Manipot yung third first quarter. Yes, tabla. 42 all. Ayan, nagpitaso nga laban doon. Tabla manon. 42 all. Perfect. Nakapimpintas nga laban, guys. 42 all. Kapong flat.
Ayan, last quarter of the game. Tabla, 42 all. Nakapimpintas nga laban. Perfect na perfect. Agkaalaan da. Yan, change favor ulit. 42-44. Nagungguran. Ilustrísimo. Yun. Wow. Tres. Yes. Change favor tayo. 45-44. 1 point lead. Jordan. Yan. Pumipintas si laban. Agbuto doon na. Kaanangarod pa yun. Hindi pa nasuktan. Agpasukat ka pa lang anak ko reno pagbiit. No, makaina na ka, magkatatay ka pala first quarter. Ala, kaya na kayo ka, no? Tabla, 45 manen. 45 all. Oh, perfect. Last 7 minutes sa ating last quarter. Lapasod ka pa ilao. Ura pagbiit mo, tinustrisi mo. Tatay ka pala nakababad. 45-46. 1 point lead. Nagungguran. Yo, 3 points for that. Yan, ito yan. 46-48 in favor po ti Jordan. Yan! 3 points! Nakabay mayat yung ayaw nun. Perfect. 48-49. Nagungguran. 6 minutes and 33 sa ating last quarter. Perfect, perfect. 3 points. Wala. Mano, napamano. Kapag kumato pa ng 4 minutes. Yun, another 2 points na gungguran. Napalak ka ni Ilustrísimo. Nakainanan. 48-51. Nagungguran. 3 points. No good by number 99. Another 3 points. 3. Oh. 11. Yun, another 2 points by 11. May satibaot. 50-51. Nagungguran. 5 minutes and 40 seconds sa ating last quarter. Yes, another 2 points by number 20. Yeah, pumimpintas si laban. 50-53. Nagungguran. Tres. No.
Another tira, tres. Oh! Napig sa bibi. Ikapkapto mo maminsan. Foul. Napig sa. 5 minutes left sa ating last quarter. 53-50. 3-point lead. Nagungkuran. 5 minutes and 12. Only 3-point lead. Nagungkuran. Yaan mo. Burgan mo ka pati gumagana. Nagatitog yung oras ko ng Warriors is a child book nga natin na illustrate si mo number 30. Talagang hanakaya ti pasuban. 50, 54. Another 1 point. 50, 55. Nagungpuran. Talagang powerful. Naginalala ang piman siguro ti manulang nga segundo. Oh, number 99 napanen. Oops, 99. Pastor! No good pa rin. Si number 99. Go Bibi! Napanen! Yes! Naglambot. Another one. Free throw from 99. Pastor ngayon. No good. 51, 55, only 4-point lead. Nagungkuran. Napig sa bibi. 4 minutes and 16 sa ating last quarter. Correct. So, damo gumanggana pata. Nagatibog pata oras. Oh. Three seconds. Violasyon. Ito. Awa, coach na. Awa mo ti ibagana. Coach tikas dyan din naman lang ungtan. Awang coach na. Ilustrisimo, nakapsuton. Number 18, Ibia. Yes, napanan. Jordan. Oh. 51, 57 in favor of Nagungpuran. Yes, another 2 points. 51, 59 Nagungpuran. Number 3, no good. Stolen ball by number 30 ngayon. Ilustrisimo, Superman. Tanang. Malas sa day tangaring. $99 Pastor. Yes. Another 2 points na. Titi Jordan. 53-59. 53-59 in favor po iti. Nagungguran. 2 minutes and 34 sa ating last
quarter. Japan. 53-61. Nagunggura. Number 3 ngayon. Yeah! Oh! Last 2 minutes sa ating last quarter. Tres ngayon by 3. Wala. Yun, another 2 points by Superman, number 30. Yellow Strissimo. Lakidsor. Lakidsor tibagbagina ni Strissimo. Di pa nasuban. At kumpiyansa din sa nga puno. $53-65 nagungguran. Stolen ball. Foul. Last 56 seconds left sa ating last quarter. Number 7 ngayon to number 11. Ang wala ta. Tanalo manak ko. Tanalo. Agangos ka, number 7. Ow! Angos. Yan, na 3 points na. Jelly, jelly. 58-67. Congratulations, nagungguran. Ayan.